Менә бу җирдә яңа Әтнә дигән авыл булган. Арча районының Арча районына кергән инде ул, Кызылъюл районына кергән аннары. 1760-70 елларда, 1770 елларда нигез салынган бу авылга. Моңа Әтнә ягыннан килгән кешеләр күченеп утырган, чукындыру сәясәтеннән качып, әлегә кадәр менә билгеле булганча инде. Бу авыл яши 1980 елларга. Бу теге перспективасыз авыл дип табылып, махсус рәвештә юкка чыгарылган авыл инде бу. Бик күп авылларның берсе шундый юкка чыгарылган. Монда эш бетерелә, перспективасыз дип мәктәп бетерелә, махсус рәвештә алар теге үзәкләштерелгән авылларга күчерәләр һәм эшсез калгач кеше билгеле монда юллар юк, кеше йөри алмыйча туктый инде йөрүдән һәм яшәүдән туктый, әмма авыл халкы онытмый авылны менә ел сайын дип әйтерлек җыелышалар, зиратны карап торалар, авылны карап торалар, стартып менә аның зираты шушылай эшләнелеп чыккан, әйләндереп алынган һәм кешеләр менә бүген Курбан ашына кайттылар. Монда көндез иртән өйләрендә булсалар, менә көндез монда килделәр, менә шулай очрашалар һәм тирә-якны чистартып, менә шулай ничектер бәйрәм итеп, очрашып, бер-берсе белән сөйләшеп китәләр. Һәм шушы уңайдан минем бер әйтәсе сүзем бар. 2000 елларда Әтнә районындагы бер исемсез авылга, сельхозтехника янында машинда ул барлыкка килгән авылга да яңа Әтнә дигән исем кушылды. Минем шул уңайда менә ике фикерем бар. Беренчедән инде ул билгеле бу авыл халкы, бу авыл үзенең исемен саклап кала алмаган икән, үзләре виноват дип әйтеп була инде. Менә исемсез калган, ул яңа исемне бүтәннәр үзләштергән. Икенче яктан караганда мин алай эшләмәс идем. Исем беткәнме инде, бүтән исем уйлап табырга кирәк иде. Матур Әтнә булсын, якты Әтнә булсын. Бу авылның бит инде теге шушындый атамалы авыл булган, аның нәрсәгә исемен алырга битсә дә ул бит булган һәм яңасы, Әтнәнең яңасы менә бу булган бит инде аның. Теге булмаган, теге берничек тә була алмый. Ул инде яңа Әтнә номер 2. Була алмый ул яңа Әтнә берничек тә. Шуңа күрә булай итеп теге исемне алуны мин хуплый алмыйм берничек тә. Алай итәргә кирәкми иде. Мин үзем андый теге фантазия булмауларга тискәре карыйм. Ул бик матур урында урнашкан, дөрестән дә. Менә монда әйтәләр инде аны сабан туйлары бик күңелле уза иде дип. Икешәр урам менә монда тезелеп киткән булган, монда өйләр дип әйтәләр инде. Бер нәрсә дә калмаган һәм шундый тагын бер күренеш бар. Менә шушы җирләрне ни сәбәпледер авыл беткәчтендә авылның урынын тракторлар белән килеп сөргәннәр, бульдозерлар эттергән, сөрмәгәннәр, менә бульдозерлар белән эттереп куйганнар. Теге нигез урыннарын юкка чыгарганнар. Менә нәрсәгә шулай эшләнелгән, менә мин аны белмим. Ул кешенең үзеннән дә сорап булмый инде хәзер. Юк инде ул кешеләр, аны сөрдергән кешеләр. Һәм менә хәзер озакламый монда булачак бәйрәм ашы. Яңа Әтнә авылының мулласы җирләнгән менә монда. Абдулгалләм хәзрәт 1847 елда ул вафат булган, 47 яшендә. Менә аның кабер ташы да үзгә, ул зуррак. Менә аны шулай хөрмәтләгәннәр дип әйтим инде. Һәм аның кабер ташындагы язулар да менә укыла. Монда янгын булды. Көчле генә. Шул сәбәпле шул янгын вакытында зур зыян килде инде. Монда зиратка да. Менә авылга да зыян килгән шикелле, менә зиратка да зур зыян килде. Бусы минем бабай кабере, Муллагали бабай, әтинең әтисе. Ул Тукай белән бер елны туган, 1886 елда, 1939 елда ул үлә авырып. Минем әти кичкенә вакытта ул Беренче бөтен дөнья сугышында катнашкан, ачлыкны күргән.
Аның шул ачлык вакытында, сугыш вакытында дип әйтим инде, беренче балалары да вафат була. Үйе җимерелеп беткән була дип мен аны истәлекләре бар, шундый җимерелеп беткән өйгә кайта ул күршеләренә, чөнки сугыш вакытында бөтен нәрсәсе менә инде аны беткән була. Менә шулай тырышып, тырмашып гомер кичергәннәр. Шушы урман ичендәге авылда. Булары минем әни ягыннан әбинең әтисе белән әнисе, Зөлгасфи әби һәм Хәсбулла бабай. Аларның каберләре биредә. Алар да шушы авылда гомер кичергәннәр. Аларның әти-әниләре дә шушы зиратта җирләнгән. Кайбер кабер ташларын монда ачыклый алмадылар. Кайберләрен укый алмадылар. Яшыл шулай итеп, бу зиратта һәр кешенең укый алган очракта инде каберләрен язып чыктылар. Менә бу Галәветдин Латыйф улы. Илаһи рәхмәт кыл. 15нче елда вафат булган. Һәм кайбер кешеләрнең кабер ташлары инде ватылып беткән иде. Аларны тезеп укыдылар һәм язып куйдылар. Һәрбер җан иясе үлем ачысын татыр. Коръән 29:57 1898 елда 22 кайчы айы укылмаган Хәбиб Җамал Габделкәрим кызы 70 яшендә фани дөньядан мәңгелеккә күчте. Аллаһ рәхмәт кылсын иде. Амин. Шулай итеп яздылар биредә. Аллаһ Тәгалә хөкеме белән 903 елда Җәләлетдин Габделгалләм улы 60 яшендә. Бу көн миңа икән, иртәгә гыламәттән морадым бер дуадыр. Бу көн миңа икән, иртәгә сиңадыр дип язганнар. Һәр җан иясе үлемне татыячак. Габайдулла Шәфиғи Җамал Габайдулла кызы 60 яшендә җирләнде. Габделлатиф Мөхәммәд Рәхим улының хатыны 1900 Хиҗри белән 1323 елда. Менә аның кабер ташы да монда. Бу минем бро, өлкән абый кабере. 60 елда ул туган. Бройда яши алмаган ул. Яшәү шартлары бик авыр булган. Хәзер сөйләп күрсәтәләр инде. Үйләр ни рәвешчәндә җылытылган. Ул авырып, үпкәсе кабарып вафат була. Менә бер айда туганчы, кыш айында туган. Бит инде февральдә, 23 февральдә 60 ел. Узакта үтми аңа салкын тия. Һәм вафат та була. Монда бит инде бернинди дә яшәү шартлары булмаган. Шын дөресен генә әйткәндә шулай инде ул. Ничек монда менә сөйләп күрсәтәләр инде, монда ничек яшәгәннәр ул заманда кешеләр. Ничек әле монда кешеләр исән калган дигән уй туа хәтта. Шундый шартларда яшәгәннәр дә иң теге кемгә русча әйткәндә повезло. Шулар исән калгандыр инде ул. Иң ныклары. Менә шулай итеп, бу минем өлкән абый. Биредә җирләнгән. Менә монысы да Латыйпов Габдрахман Абдуллатыйф улы. Латыйповлар нәселеннән әйтик инде. Бу авылдагы Абдуллатыйф бабайлар нәселеннән. Монысы инде чагыштырмасынча бу тирәдә яңарак түгел инде, соңрак дөресенчә җирләнгән кешеләр. Монда ул кешеләре менә килә. Кабер ташларын куялар һәм карап торырга тырышалар булдырылганча.
Әйтуімше, ауылда енді бек көп кіші яшамаған. Gerçi әйтелерінден де шо қадар көп. Бек көңілі бұлайды сабан тойлары мұнда деп. Көңілі болғанда енді сөзде жоқ. Çünkü ауыл кішілері қатнашқан һәм міне мұнда шошындай зор қоңыраулар өсе. Менің мұндай зор қоңырауларына өтен жерде көргенім жоқ бір пайдада. Міне шошындай зор қоңыраулар өсе мұнда. Міне бұл яңа Әтна ауылының шешмесі. Ол қазір шоша теп ясалған. Қазіргі уақытта шешменің біраз ғана дебейтіменде моторлығы кимеген. Çünkü міне мұнда құндыз ұя ясаған деп. Бұға болып қойғанда су көтерілген. Шоң көрі мотор етіп су ағып тұрмай. Әмі суы бек шиста. Тәмлі. Bilgili elek kişiler bittiğinde şişmeni korap avul orunun bilgelegenler. Nemunda yarak değil. Tağım bir şişme var. Onsı bulay yasalmagan ama kişiler bittiğinde nemunda bu orunga yürgenler. Degende nendidir bir yurt var alanda. Nemunsun bir neçe yıl elek satlar. Шишмәне. Мұнда бір шындай қызық өзіншәлік бар. Мұнда нендегені көбелеклер жоқ. Мен мұңа әр вақыт ғажапланам. Мұнда ел сайын келген сайын. Мұнда нендегені көбелеклер жоқ. Мына қараңыз сіз аларны. Нендей көбелек екендерін де білмеймін мен аларын. Менің мұндай көбелеклеріне бір қойдада бөтен жерде көргенім жоқ. Ол кіші болмағанға шулай яшидір ме? Яки мұнда теге урна оңайлы болғанға шу қадар көп көбелектір ме? Мен бірнешесін ғана танıyım. Міне адмирал деген көбелек бұнда бар енді. Мен анысын танıyım. Қазір көп жерде бірнеше елерек шықты. Анысы міне бұл көбелектінде мен білмеймін нәрсе екен. Нендейдір зәңгер көбелеклер сонда. Түрлі түслі нендейдір көбелеклер бар мұнда. Мағайын мұнда көбелеклер үшін оңайлы орындар. Деп ойлаймын мен өзім. Міне, ұзақламай қазір. Мұлла да келешек. Міне мұнда қазір ошарға пішірелер. Мұнда әрек ауыл болған мекенде. Әм міне ауыл болған орында. Кішілер белгелеп өтешектер. Ауылдашлар шырашу бейремін. Мұнда семіз сарап шулпасы піше. Әне аш. Бұл yurtны салып қойдылар енді мұнда кішілер келсін үшін. Міне біздің шеф-повар. Салам. Сәлемдер. Біздің шеф-повар. Нәрселер пішіресіз? Аш pişer. Tağın ikinci kazanda. İkinci kazanda ikinci aş pişer. Tanesi temlerek. İki kurban etiş. Kurbanlık kurbanlık. Kurban. Kurban. Kurbanlık da bir. Kurban bittin de yaşasın. Bitesini iş. Reseptini aytasın mı? Sekret. Sekretler bana ayta turgan tuğan. Sığa yazdırası da tekme aytasız. Bütün kişi bile başı içenden sonra. Bu bir kıymetli iş. Sekretli. Ahırda mene pişe bitkendegine bir takır tüküremeyin ansı temişingine. Kırıgadır indi. He? Kırıga. İndi. İşik doğru gireyim de değil. Utka tükürge kirek. İstiş yapışıksın aşağı. Söyleme. Yarar. Rahmet. Yapışık yarar. Fayda. Bu koya elle koya aşağı arasın mı? Ayı, internet'e çağıram. Yine karasın. Sizin tilekler, təqdimler avuldaşlarga. Bu ayından barısında Kurban Bayramı böyle tebrik ederim. Jıyılan kişilerini, jıyılmayan kişilerini, Etne halkın, Şura halkın, qaragan kişilerini bu piridaşını, tığlagan kişilerini, hemmesine Allah Teala tozalık, sağlık, tigizlik. Bəxit versin hemmesine, bar kişiye de. Barığızға солай. Barığızға da. Сондай етіп ұйыстырғанылар үшін барысына рахмет. Рахмет. Онда
Күчле дә түгел, әз дә түгел булырга тиешен дип. Температура жылы бик. Күн жылы. Ая. Утны каты ягасы юк. Үзе дә пешә. Үзе дә пешә, күрмисезме, шыдап торып булмай. Bu insan özü pişirip de olayım. Aşağısında olayım ha. Yok. Yok mu yani? Табыннар әзер. Не. Бу минем абыйлар. Әйе. Barcha qalamlarni, barcha mahluqotlarni bor qilib, Allohni o'zining cheksiz ne'matlari bilan ne'matlantirib turuvchi Alloh subhanahu va taolo aytgan hamd sanalarimiz, maqtov duolarimiz bo'lsin. Allohning pok elchisi, suyukli rasulimiz bizga qiyomat kunida o'zining shafoatini va'da etgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytgan salovat shariflarimiz bo'lsin. Shu yerda o'ringa bizning tug'an ovulumizning shundaqa ota-onalarni ishga olib, abibalarni ishga olib, ularni tog'alar uyushtirib, qurban aytib ketamiz. Alloh taolo azizlardan qilsin. Qag'ana vaqtimiz bitsin. Allohu akbar. أليس الله بأحكام الحاكمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Мында менә рәшә күренә, күзгә күренә, камера күрә микән инде моны. Монда күренер микән камерада. Рәшә. Русчасы Марева. Әмирхан Юникинең шундый әсәре бар. Рәшә дип атала торган. Җылы һава күтәрелә дә дулкынланып тора. Күренми багай шул камерада. Kimlerge tuz? Biberin sen. Direkt tuzla. Belki kaşıklarda bitti mi kayınca? Bunlar belki kaşıklarda bitti. Менә хәзер яңа Этнә халкы Корбан сарыгыннан әзерләнгән сый нигъмәтләрдән авыз итә. Кушлар, җиләк-җимешләр, чәйләр, шундый тамда сыйлану. Бире дә яңа Этнән тумышы белән яңа Этнәдән булганнар да бар. Үзләре ту. Һәм шулай ук бу авылдан чыккан кешеләр аларның буыннары ерак дип әйтик инде. Балалары, оныклары һәм башка кешеләр менә шушында килеп сыйланалар. Балалар чәчәк чия. Килгәннән бирле чәчәк чиялар инде. Ризыклар бик тәмле. Аларны Нурислам абый пешергән тәмле итеп иртәбеләннән килеп монда һич иренмичә. Сез яңа Этнәдәнме? Сез яңа Этнәдәнме? Әни. Бер-ике сүз сөйли аласызмы безгә? Миңа. Яңа Тарихы вообще белмим сейчас. тарихы кирәкми. Нәрсә хәтерлисез яңа Этнә турында? Әле менә мондый төзелешләр юк иде, без әти белән килгән, мин мәктәптә укыйдыр идем. Монда вообще бер нәрсә юк иде. Менә тегендә чишмәгә төшкәнне хәтерлим. Канистрага чишмә суы тутырдык та, әнигә алып кайттык, әни безнең белән кызганычка каршы бара алмады.
Ниченче ел? Ha? Ниченче ел? Нешенче жылда булдымы ал? Ниченче елларда бу? Мен мектепте бір 3-ші класста оқығанда, нешенче болған екен ол? 80 Авыл біткен инде ме алайса? Yok ya. Mine bu tüzülüşler bir nese yok ya. İşte basу ya. Şu yollardan gelip, o vakitte bizim Moskviş'e, min eti, Reştavi, etinin abisi, marhuminde. Tağın ki babay var ya, o da marhumullar şu yoldan. Şunda çıkıp, ne? Su olduk da. Mine şu айтып, şuraşu нәрсе бире халыкка? Yakınlaşу деп etmeyin de nese, сближение. Unutmuyorlar bir-birsin. Bu авыл кайчанда булса барлыкка килер микән яңадан? Yoktır, наверное. Келмez. Хәтердә генә яшый. Хәтердә генә яшәп калыр. Бик күп авыллар бетә бит хәзер. Бу авыл беткәннән ничә ел инде, мин даже әйтә алмыйм. Мин ул вакытта юк идем дә, ул беткәндә. Хәзерге дә авыллар бетә бит инде. Әйе. Современный авыллар бетәләр. Яшьләр китәләр. Корт кешеләре, калган корт кешеләре үлеп бетә дә, авыллар бетә. Кызганычмы авылның бетүе? Ha? Начармы бу авылның бетүе? Конечно, әле монда басулар су каланган, күп җирләрдә басулар су каланмаган, бурьян су бетерә. Агачлар, урманнар. В общем, страшно. Вот. У меня все пока. Рахмат. Менә монда ике шишмә ие. Бу җирләрне хәтерләм, менә без теңдәрәк торабыз. Мин авыл башында Накый бабалар кырые. Инде Сания апайлар, Нурый абый, Әлихам абый. Ondan sonra kete Nuri, Ayni, Venera isimli kızı var. Onun bilen birlikte okuduk biz. Yani Nuri Pamayım. Etisi Nuri. Ondan sonra Kadriyeler turadır. Bu yakta bunda tau başında. Tau başında teyaktan. Ondan Bundan көрініп тұрайды ма үйлері Аллахта? Bu çeşme yanından көрініп тұрайды ма? Bunda vahşi kurup turadır. Mene bu ağaç var ama anlattıkında tavuk ananiler var mı da yükeler. Ne o yükeler var. Bu kayınlar yok ya. O vakitte. Bunlar yok ya. Bunda iki yakta da uğramı değil mi? Bunda bu yakta uğramayın bir çadırı. Bu bir uğram çadırı. Tekinde damirler turadır. Damir isim Şamil abi yanım. Etis Şamil. Bunları tabi kimler var ya, Rafaeller, onlar kazıştırıyorlar ne yani. Şundan kitadri tabi. Küpme kişi yaşadı bunda? Bunda bulgandır где-то 60'tan artık iyi bulgan. İyi. İyi. Yok. Kişi neçe oldu iken? Kişisin bilmem. Bir 200'lep buldu mu iken? 200'de bulgandır ol baştarak. Aha. Bizge xatli, bizini qırmağa xatli. Men de 9 yaşta gittim bundan. Neçençi yılda? Mene oğul bitken indi onu. 70 neçe? Oğul bula 50 yıl indi tam azat. 80 yılda değil mi? Bitti. 60 bulayım mı bu yıl? Evet. Как раз 50 yıl gitken hemen ondan. Oğul bitti sırası. Bütünse koşup gittiler. Neçe gidip bitti ol? Fermalar bitti mi? Firmalar bitirdiler indi başta. Neçe indi. Kolxozlarını birleştirdiğin zamana buldu. Birini bakın. Ha bir vakti var. Kolxozlarını birleştirdiler. Bu kolxozlarını birleştirdiler. Anda biz Azin kolxozuna koşup gittik. Tuban arı bulayım. Kişi tilesen işlesin indi mi? Bir kişiye birinin de yardım da bulmağandır indi. Yok, конечно. Bundan gittiler kubisi, kadı, şu yaklarına, kup kişi şu yaklarda. İşler, anda Indiya oğullara gittiler. Semyazyor yaklarına. Mene kişiye birinin de yardım bulmadı değil mi? Kuşinirge yanda. Yok, конечно, o vakittan yerden bulsun. Tilesen işleyi mi? Ну, şüphetkeş kişi kite başlayındı. Ona göre gittiler. Mektebinde yaptılar mı? Mektebine o vakitte alır min birinci klasqa barganda уже netkenler indi. Şura pişirdiler. Mektebine. Mektebine. Bunda bir mektep turadır. Üstünde bunda kibit turadır. Gibi yanında.
Шул мәктәпне сөйтеп, шураға салдылар. Қызғанышмы ауылның бітуі? Әти-әниләрегез нәрсә сөйлейді ул вакытта? Ауыл беткәнгә кем куансын? Юк, нәрсәләр? Беркем дә куанмый. Куанып китмәдек инде. Эш булмаганнан киттеләр әти-әниләр. Без балалар ара йөреп китәбез инде, кала алмыйбыз. Шулай ич. Ә хәзер менә сезгә ничек монда килгәч, нишләп киләсез монда? Нинди хисләр белән? Балачак искә төшереп, менә үз туган авылыңа киләсең инде. Карарга. Дигән контакттан ишетеп, менә кирип чыгара булдым, тоже менә килергә. Менә килгән инде, узанатна да тагы. Менә тагы бернән тагында килгән. Кемнәр оештырып йөри моныга? Монда инде менә Рәис, Нурислам, менә анда тагы кемнәр тагы. Мин белеп тормыйм, менә мәле беренче тапкыр күрәм битенсен, авылдашларны. Беренче тапкыр, 50 елдан. Күпсен беренче тапкыр. Хәтта танымыйсың да инде күпсен. Кечкенә вакыттан инде 2нче класста киткән кеше кая танып торсын. Сезнең балалар да кайтамы соң? Туган җир дип кабул итәләрме? Минем балалар бит монда тумаганнар. Туган җир дип кабул итмиләрме әтинең туган җирен? Юк, кайтканнары юк просто. Монда. Менә моны кайтып китте менә. Моны исендә калыр. Исендә калыр менә дәвәтинең туган җире дип. Туган җире. Сез кайда яшисез? Мин Казанда. Әни күчеп килгән бу авылга. Каян? Анҗыдан. Анҗы дигән авылдан. Марийскидан. Сез шу хәтле татарча чиста сөйләшәсез бит. Мин бит Шура мәктәбендә укыдым. Аннан татар мәктәбендә укыдым, татар авылында. Шуны күрәм, татарчаны беләм. Марийча да беләсез. Марийчасын да беләм. Ул якка да кайтам, потому что әти-әни минем анда күмелгән. Анда да кайтам. Ярар. Туган авыллар минем күп. Марийча да бер нәрсә. Иң беренче туган авыл менә бу минем. Туганым. Аннан башка авылда тордым, анда укыдым. Вот. Әти-әни башка авылдан булгач, анда да туган авыл минем. Вот, менә шундый хәлләр. Ярар. Марийча да бер сүз әйтеп күрсәтегез инде. Мамалаш килештан. Нәрсә дигәнсез ал? Нәрсә сөйләргә кирәк сиңа? Туган авылны сагындым ди. Туган авылны сагындым. Вот. Шоч мы делаем пеш. Вот. Толим, онжаш. Онжин каяш. Ужин каяш. Вот. Рәхмәт. Рәхмәт. Сез полиглот. Да иләрин, кругом. Ну, Татарстан да ике чишмә бар иде. Монда су алырга җырлыйлар иде. Менә хәзер монда бер генә йорт калган. Анысы да инде көтүчеләр йорты. Менә авыл бар икәнен шушындай чокырлар хәтерләтеп тора. Чытканнар хәтерләтеп тора. Менә буларны җир урыннары, йорт урыннары нигезләре инде монда. Менә шушындай йорт. Убырлы карчык йорты шикелле. Куркыныч булып тора. Анда бик күптәннән беркемнән дә кергәне юк күренеп тора. Нәрсә икәнен карыйк инде. Хәзер ужастик фильмнардагы шикелле шак итеп ишек ябыла да бикләнеп кала. Мин ача алмыйм, монда кычкырам. Кешеләр, кешеләр. Коткарыгыз, коткарыгыз.
bir kişi de kutkarmay. Вот. Ama ишек бикленмей. Çünkü yine bundan cinler de kaçkan. Bu büyük seyirgine yurt. Bunun içinde bunda basqışta var ikinci etajda. İkinci katqa. Onu şaqaytı büklenirge. За собой оставь порядок. Закон тайги. Деп yazılған. Kimlerdir koyşandır. Bunda yaşagan indi. Yok oturgan orunlara kişilerinin ana. Hatta kısayda var. Kıskıda mı? Burası nerse eken indi tağın. Mana bir nerse bularga mümkün. Bir gajab. İşini sütü olup gitkenler. Tuşemiz jimirlerge tura ekan. Korkunuş hatta. Ördekler yüzü biri. Ali yüzlerge dışarıda öğrenmegenler ördek bablalanlara. Bunda kul yok idi. Bunda kunduz yasagan. Bu hem şu sebepten bile su baskan. Bunda ördek. Ağaçlar bunda ördeklersin. Mana kunduz boğası. Şulaytı buğup koygan bu buna. Ham su ko'tarilgan endi u. Anlaşılgancha. Oğlan bir yakına çıkıp oldu. Girelim. Garipova. İsminiz? Güzelime. Ayye? Cevdet abiden singlisi bu. Cevdet'ini tanıyorsunuz mu? Ayye. Bak şunun singlisi. Aha. Siz bunda yaşadınız. Bunda yaşadım. Uyuğunuz qayda yer? Ben şu tirede negizini kararga barabız hele. Tige kuramda. 7 klasını şurada bitirdik. 57. yılını okup ettik gittik şundan. Yaşa rahat iyi mi o zamanda? Yaşav, конечно. Bizge bağlarga değil böyle. Yok şiten iyi mi emre? Nişik yaşadınız? Yürüp okuva? Şitoklaya vakitiydi. 4 kilometre Kısayel yerine. Kısayel pişkom. İrtelep ayakta çabata. Bu nişançı yıllar? Bu 53'ler, 54'ler. 57. yılını ben 7 klas bitirip gittim oraya. Yarar. Nerseler iste kaldı indi bunda? Hammasi iste. Motor avuluydu mu? Motoruydu. Sabantoy qayda uzayı? Sabantoy yılga var idi. Şuradaki vakitte tegiderek. Sabantoy bularıydı. Biyip de tora kalganmım ben. Kichkine vakitte biyip. Konsertler koyar idik biz, tiyatrlar koyar idik klubda. Көңіллейді. A klub qaydaysın? Klub şunda, ortada, sentrde, magazin aldındaydı klub. Tige kuramda, yoğan tige yağında. Klubu da var idi, biblioteka da var idi. Abi siz qaydan? Ben Baykal'dan. Ben bu apayla plemeniyeti sadık evi. Cevdet
Abiyan biliyorsun mu? Eye. Devlet Abiyan'da Gülfiye isimli kızın. Ne? İpteşim. Bu kiyav tiyişli bizge. Kiyav. Aa, Avul bir kungilliydi, bir kungilli. Bu bir Batur oğlu ya. Bir kungilliydi. Kiskine kadar bir jinak kadar kötü desesi var ya. Firmaları, sarıkları. Kılıbı firması niye? hı. Biz hani bir kişine baktık. Yaşav ağır idi mi o vakitte? O vakitte yok indi, конечно, ağır. Hani bizim kolxozda 5 bala bilen kaldı eti ülgesi. 5 balаны üstürdü, şul işlep ditip. Şul Cevdet abi bana şkolunu nege ditti, azap kütü kütere gitti. Ama şundan ipiye tuya başladık. İpi de görüp içmedik biz. Berengi, Kirik. sırık berengi çıkarıydık. Yaz kadar. Tüplerge. Şuraga hani 2 berengi tegeretiriydi pişke. Şunu salıp şkolga barıp eğlenip giderirdik. Ben Müslüme demen ki Nimet abinin kızı. Onun da atalı kişi. İpi bilen gele. O dilimin ağaçıp gideceğiz. Parfını koyarıp şunda otururdım ipi iskep. İpi görüp içmedik biz. İsin isnep ötürüşene iyi mi? İzin islep otururdum. Hele söyleyeyim, singlisi kilgen özü kilmedi. Yukarıda durar. Müslüme meydem sen birimin ağaçıp gitse ipi iskep otururdum indim. Şunda indim mi yaşlamagan bir yarısını sındırıp vermeyeyim mi bey? Yaşlamagan bala indi o vakitte. Şunda Çok kötü. abi kötü başlagaç münasa ipiga toya başladı. Oradan ma iki bala çöp yeriydi yedi. Şola bile kötü kötüptü. Aye. Sol balayla silahı bir vakitlega babaya ora kış beldi butan deyip etken ya. Beni tege iki bala tutup soktular. Bu kişi bizi eşekten alıp kaldı kötü kötürüp ipi tavuk verip deyip. Mana şu 50 kimse mi yılını öldü mü? Stalin öldü. 50. Şunda akıl bolmagan. Ura Stalin öldü. Biz okumayız bugün deyip orandan kışkırıp kaytamiz. Şunda da ölümün nerse ekenini bilmegenmiz. Çölek şol bana da. Kay Adasıdaydı. Adası Hruşov buldu. Hruşov vaxtında toza Bilebetlerde ağıl kişisi bastılarıydı. Bilmiyorum biz yaşadık Brejnev zamanındakine. İyi. Komünizmde yaşagan biz ne İyi. bilmegenmiz. Yaladım Brejnev ulgası. Biz Taşkent'te tururduk o vakitte. Oturup yaladım. Şimdi nerse bular iken deyip. Hruşov zamanında ol buzavlar yiyor. Ano, Naloklar oy. Hali bir hatırlayıp ol buzavlar yığandı. naloklarına iyi mi? Nalok, ağzı nalok bütün bulmadı. Prosta her hocalık takımlısı yeri var. Buzavını alıp çıkıp gittiler. Bir kişkine yiyorlar. Oturup yaladık. Opa bilen. Nalok ninden yumurkanı ziyarlarıydı. May. Sarak yönün, may. Kukay. İyi kukay. Biz onu görmedik, görüp içmedik. Bizde hamısı var idi. Sıyırda neydi? Ne oşap buldu. Aşağı yok. Bir nalok turlamak gerek. Nalok tülüyorlar. Eni basğa düşüp kaçar idi miskin. Последний samovarını da alıp çıkıp gittiler. Bazen kişi var idi üstü yallah. Kim? Beyde bize kadağı teyizlik şu. Şora başlık o. Üstü aldık kilerde kadar. Şu killeriydi. Henigisi yok. Bilmem gibi eytekiz diyarıydı eni miskin. Şora başlık aldı daluk jivisi ki var ya. Onların bilmem. Şu Meryem apanı bilemem. Şora başlık bir katım var ya. Bütün avladım. Canı atiga. To sırmağa minip kaçarıydı. To sarayga kaçarıydı. Patbalga yoğup koyarıydık. Eni yok. Şuydu. Yaşagan biz indi. Üsken biz var. Üstürler tırıştılar. Baribir sağınasız iyi mi? Sağınam. Bek sağınam. O bek köngüllüydü bizim o. Keys kırın. Bibliotek işleriydi 11-10'a kadar. Onda bir yigit geldi kaçıdır avuldan. Şu tiyatrlar koyarıydık biz avulda. Konsertler koyarıydık. Zırsı kızlarımız köpeydi. Bu vakitte jilek ziyade, kara jilek. 12 kilometrini 2 silek kuyente ko'tarib, kenarga olib kelib sotar edik shuni. Kara jilek. Qaysi jırçılar keleydi klubga? Yo'q, o'zimizning qizlar, o'zimizning birga o'sgan qizlar. Kishilar keldimi sen spektakl? Keladi. Jırçılar keleydimi mine? Yo'q. Agit bir yerde kiyadireydi kadardan.
Ауыл сайып, шушы убырка вакытларда абылай hatırlayayım hele bir kişkine vakitte kız. Hadi ayta alayım. Bir jıl şekilde bize kursa bir de kvartiraga kirgedi. Baykal zor idi bit endi o. Baykal zor idi. Avul bit o. Onda sizin şu ne Mariye adam zavod. Ha. Stiklo zavodga bizni ekskursiyaga olib bordilar edi. Jiv. Ye. Şılanga nege alıp barırlar idi. Kurkelerini koşup kursatirge. Kurke kurmaganmiz kıyındı o vakitte biz. Kurke korarga barır idik. Şkollar ekskursiyaga. Siz nişanchi yılga? Men 44. Asif. Ben 56. Bar ko'ngilliydi, ko'ngilli. Pioner. Tur. O atakan olur piyade. Trubadan neytip orada başak ziyarga çıkıp gider idik, barçak ziyarga çıkıp gider idik. Ko'ngilliydi biz. O sizin ismingiz neçe? Ha? Sizning ismingiz neçe? Beşir Osmanov. Mana bu yurt burnu. Burungi zamondağı. Bu negiz o'rni. Bunda yurt yer bo'lgan. Bizni. Bunda balon oda yurt altında. Bedri'de. Kıyı var yolda. İyi. Sumurtalarında kıyı. Yok bu yakka yok bizde bağına var ya. Sumurtalarda sırası. Yırtıp bilen bunda. Çıkıp Tüp negiz. tüp negiz. Bilen bunda tırs yırtı. Bunda kurma. Ha bu shumurtlar bor edeymi o vaqtda? Shumurt bari kurşida, Bedriye bada. Tol inin tege qirgindara. Bu uç keçten bunlar yapıyor başlar. Bu shunday kichkina Bu bakşaya bunda tekrar bu anda bazı orta. ana bozorda Iya. Oradan aldı almakçılar var ya bunda aldı hele. Bunda kafa bunda yolda. hammada ko'l. Bunda Zakfur'da var ya, kupır var ya bunda tek uç yasalgan. Soğuk turadır постоянно. Bunda diye var diye. Diye. İki diye var ya, zor diye, taşır diye. Ух ты! Biz bunda giridirek, bunda kupır var ya, tek kibitke tiyaktaşlar, tekinde kulüp var ya. Yurtun karşısında. Медпункт клубы ya. Bunda uzup gitip, bunda tek davay kılıçlarla paytadır ya. Botunga. Botun ostayında. Bunda tavdan başına menedir ya. İçerine apınadır ya. Traktör var ya. Iya. Bunda ondan sonra burada yurt var ya. Yurt var bu rette turadır ya. Yasta tek deragana yurt var ya. Iya, anda işi vurun buna. Bunda zor tal var ya. Tal bitken bunda. Ko'pir qopqa yilga qarab turaydi buni. Iya, yılga kapır. Bek motorun bo'lgan ekan alaysa. Bunda kuli qozlar bunda kuli chipchistaya soğuk turadır ya bunda постоянно. O şurası bu ina oğadır ya. Solda yer idirik, solda izidirik. Sol var yasak. Balıkta bular bu kadar. Yok проблема, байбарлар не. Бunda похоже, да? Ayy. Bu Qarag'ay 50-chi yillarda o'tib qo'ygan. Tege pasapga urib chiqqanlar kerak. Aha. Личинка. Bu как раз нелерде bu yakta, yurtta. 3 yaşında. Vallahi. Ne? Ana babayların uyuyorlar, ana narat otur, ana uyuyor göründü. Şimdi bakan uyuyorlar. Ana narat otur. Bunda bu çubukka qara ağaçlar deydi. Yollar yolu.
Ала bu ağaçlar bitiyor. Bu şuşunday yol ornu değil mi? Ancha bu çakırlı buldu ekan. Nedir bu? Bunda yurtlar işte yurtlar bilerge tege bir kurtoy tege kırptara kirege. Şimdi hatırlayayım buksa ayta buraya nelerden tege maşına aslında askat çıkıp gitmesin deyip. Zil 135 kaytadır bunda. Pişen taşırga. Mine bu ağaçlarını babay oturtkan deyip bu abi bitpik ulu ağaç. Şüme yok ana tege tavasındağılarını tutkan babay. To'xta qaysasan? Nega ana tege tünüp bitkenler için. Mine bunda benim babay yaşagan. Mine bu yol bulgan, maşina yolu. Hozir men shoy baqoqqa qo'yayandir. Ha, mana bu norat o'sib o'tirgan o'rinda bo'lgan babayning, benim babayning negizi. Mana bu uyning negizi endi. Bunda shukr bo'larga tegish. Ham suquralari Şomort. Bu şakır orunlar. Bunlar indi yurtning negizi. Orientir shirshimida ham babay. Aniqlari tug'an sayin suv bo'yida tol o'tirtgan. Bir anaqa tuğa, bir tol o'tirtgan. Ikkinchisi tuğa. İkincisini o'tirta. Mana shulay aytib, babayning aniqlari ko'p bo'lgan. U suv bo'yin tollarga o'tirgan. Hozirda u tollar o'sib o'tiralar. Men o'shandan beri o'zimning tolimni izlab topolmayman. Mana qaysisidir birsi deb aytdilar endi. Shuni bilgan abi bilan qo'ytalgan yo'q hali. Bunun birisi deb aytdilar. Bu tugul. Bular qorttallar. Mana tege tol bo'ldum ekan endi ondaga. Bularda bir qorttallar, mana shu qorttallar yanına o'tirtilgan deydi. Ham shu qorttallarning ortida ne yaş tallar var. Mana bu tallar. Mana bularni babay o'tirtgandik. Aniqlari hurmatine. Endi bunda tunda yursam. Oy, qo'rqinch endi bunda. Qizg'anish bunda bo'burlar yurish sababli ko'p ayber yo'qqa chiqqan. Ağaçlar da kurugan, kirip de bulmuyor bu gay. Deginde ağaçlar kurugan bir ko'plab. Bir korkunç dallar. Ekiyetlerdeki kebek. Qarag'iz nindi tallar. Chiqqish. Kişinin uy negizi bo'lgan aybirining ko'rsatkisi ul mana qishitgan. Qayda kishi shunda qishitgan. Mana shunday uy negizi bo'lgan o'rinlarni mana qishitgan sog'ri bola. Ham mana bu o'rinlarni ko'rsatib turaydi. Bunda kishilar yashagan deb mana. Serin shu zamondan qolgan. Sinantrop o'simliklar deb ataylar indalarni fenni tilde kishi yanında o'sa turgan o'simliklar. Buni o'qishitgan. Yer qayda buzula, kishi qayda yerni aqtar birg'ita. Mana shunda o'sa qishitgan. Hamma shoy agarda bunda tegiz bo'lim bo'lsa qishitgan o'sa olmas edi.
Урманда да шулай менә. Әйтәләр менә кайсы вакыт урманда кычыткан очрый дип. Димәк, анда нәрсәдер булган, табигать бозылган, мәсәлән. Җил агачларын аударган, урманны кискәннәр, тракторлар агач үстерәткән һәм шул урынга менә кычыткан үсә. Кешенең юлдашы кычыткан. Һәм хакы, һәм әрем, һәм кычытканы озын гомерләр.